Tsali ku kribu di hidia dia. Kribu di hidia dia. Mechülho
하리 개태제 카피에 여호와 쯔지 부아 비조즈라 부아게 크리에 개타치에 마야즈라 예수 그리스타 우게라게 리오자누 게니세디 보르슈게레 베테 게루시야웨 부티호 하제디 게베뉴부 자비에 우고 베테 츠서 텐제 Kerüsuo Tsali uko tasage tuye Ruopfüvinuo Noudi Dziesekhrietuo Krüomo unibu share Tsalino uko tasage Sede Tsali kuhi dia soru Mili daro Bazhakese shetali Kethodie Kephrü enoli Kevireinuo Kechie bubu Kevireinuo procedure sashe enoli Vilasanuo Mechülho bubu Ketholese Kesauno procedure Kechakechü enol Kruyie Pienyü Dikon Miali Phebu enoli Neilakuonuo Kire ukobu Ketherü Kesiezie butiu selilo 아제도 게톨레서 프로세기튜 이사야 투테 히빙와세 구소쿠 부누누 게르기니에 게톨레서 투에 게사우누라 크리테타디 히팅야 테프 이사야 히빙와세 부누누 게르기니에 수부니에 히케시게 nguko 벨레레가 시로 제호바 부에 수부 뱅우스가 부에 뿜호즈누 나뇨요 부투에 루시르 무기즈게 소누 나미 부투에 파 Pfhe mori puin nidi ubungu viketa puri tomo
Siro pu ke ngu nu pu me huli ke tu che. Mi pu me tse mu pu me lie. Ke me je ke tse mi pu che. Mu ke lo ke me je si. Mu mi pu ngu ro u je ke vieta ya ke tse pu tue. Mi pu pie ke tese. Siro we zori pu le ke Khruomo. Ke tozo pu e u me je ko Ruopfüvinuo ta zo. Mu u ke tse ke ne ko Ruopfüvinuo te. Si zori we pu ke re tse ke lie. U ke Pienyü tuo pu veshe. Jiu pu pe tse pe ne ke wa pu tue di le. Deri u ke zo ke mu ko la pu pie ke reza. U ke reza ko la pu vene. Ke pe tse pie pu ki ke she la u bu se folie. Pu ke vepo ko la u tse ke men nelie. U pe te ku tue yu tu te. U pe te cha u te va pre te. Mu ke shu ko pe te Jehova e pie pu ki she se te. Pu pe sepe ne, mu pu pe tsepe ne, siri pu te gari mo. Te ku nyo ze ke du kri no ke votue. Mu te ku e pu mie ke beko mo zi me mo ke tatue. Pu te gari mo zo. Ke to tsao bie ke to tsu wa di pu ze ta. Su pu nye pu ki tatu si tse le li vita. Ke kri la mo ne ke riko ki zu nu pu da wa. Mu ate mie ko ke zola pu vewa te. U koe pu ke Krüta pie, Kerüsuo ko ze ke Pfhe, mu ke ni ko ze pu me Krüta. Pu e zo sho to puri, tse mo zori. Jiu pu tinu mi ke se, tu mo zori. Si zori pu pe tse di vene ke tue Jehova me doda. No pu ke ri pie ke pu mala ka ke siki, pu e pu nyo se nyu ye ko ngutuo. Si di pu ti so zao che pe chase tuo. Pu ginu Jehova me do kwili tuo. Ke me je ke se ginu pu ke ziu ngu tuo. Pu ke si ke le ginu pu ke ningu li tuo. Ke me to aki tuo. Ke me to me ke kra chase tuo. Mu pu e u ko ke jo ke mu ko Ruopfüvinuo tuo. Sala ae pu pie ke jami mhazanu se tuo. Mu pu e ke ku nye ze mhava ke li ko ke za tuo. Ke kri la mo ne pu e pu ka pie ke sienu se se. Mu ke zo ke mu ko sa Ruopfüvinuo. Siri pu mi ke kra ke pu ma Pfhe. Mu ke zo ke mu ko la Diekepu. Ace do persecutiu. Katolesa ke sau. Korin miko keriu tu te puo. Kusoku kerte tanunu me fe pengu. Putsugi chayu. Krista uke penyo fe kiku mum hasiuzo. Ke krila mone cruz diu kata ketuko mhozunuwe kenya diezo. Deri kelalie keta ukolawe. Su uke penyo fe kiko zo. Su ze tupie keje. Mhakesi mi ko mhasi pe kawatyo. Mu mhasi mhale kenyi toko mhale chepie ke Mechü chewatyo. Mhakesi mi kirapu baga. Lesa kesi toko kirapu baga. Zhapu nu kepreli kesi ko kirapu baga. Uke penyo fe kizu mhasi pie. Kenya zo wate. Ke krila mune uke penyo fe mhasi pie mi kie keshiki. Kizu utyo o mhasi se. Uke penyo fe silimo ketala. Kenya die ketapu pupie mi kiedi. Pele ke limie ke la letio Ketshe. Uke penyo fe medoda. Juda ko zasi ngune. Mu Greek mi ko mhasife. Deri hiezowe Krista pie cruz ginu gukewa use petaya. Su juda ko ni ke mo diepo. Mu juda ke mo kola kenya diepozo. Deri kilie keta juda ko mu Greek mi la zowe. Krista e uke penyo fe ke ko mu uke penyo fe mhasiuzo. Ke krila mone uke penyo fe tienunu ke par kenya die ke miezori. Te mie mhasiu ki mhasiko. Mu uke penyo fe ginu ke par metsa ke mo ke miezori. Te mi ki metsa kozo.
Batego kaza kana rebodi ni pukiu majima lodwe. Here go batte palugas mu sekabo. Kerini pu ni pu gomo ni pu. Tisoja bavado umakare haupye. Here go kahu purit susudi here go bulaler. Nkitie kili opera ledi nipun chen run teji dogaze ti haula ka teji pian tsayawe anipu a Jehova nyo Jesu Krista la npejiwe pokelhu pose mo por hila shekata je se hakoha pi hekobu heko vietselidi heko shit zebi heko tsidi heko bu nke khinu che dollar di nurshur shukabakola Ketshe Rupian tsayawe kerini pu no mapatenuri Zhapu heko kahu puri tsidi heko bu nteja sedi geze krototse meze tefer natse nteje bayagaja hakohala npejiwe Anipu noche do Sekhose body hekom hatoche teriananu talakatso kakakarepian Zhapu Tsali no nto chihakatsore heko matoche ko tsegelia tse mo jasje nkatogari die pregelia tse mo ntajabu balidi hekobu pochapo lago siligevi masim hale kepelebi heko tse Anipu che don Zhapu tsidiogaze tsigasukori mo tsidiogaze pete kakakarepi Zhapu Tsali mie pupogatse tsepekuose cross Kruyie bohuri no hegazu Pfhe pon Zhapu tsidiogaze ti haunu no putsepekuose putsepenisje Dun he vogata Dikon no posedi Zhapu tse po kelhuginu po Zhapu ginu heka hushiri yenagami shiri temeka krabu tejangulemu po kalhulan tejebaya gaja ahalan pesjiwe no che dori keshi gale kesu no ke viese getio sogosepie po tsalasdi pubu heko chata heko Kruyie koyala pie nkizatie heko bu heko yakevi metseligetio no pokrosa seje Zhapu pie pokalhonu potse keviga sorore pie potse riga chata jare pie potse shiro pukitie kenu pukinu mishire ponyoko shire Zhapu peteko tse presije anipu a Jehova no nkitio hawa sedi Heko donu rabizagomo Kechakechü Zhapu tse pajapa chasa seje di nkia mejimaloyawe Heko che do temega kra lerdi kroditsdi nrshur shukabagola npezie nipu no ntyo mepu bogatse cross ngume yeseje siro bahore che do hekrnotse hekrtametse dealer npinu body nrshogaba no Hekrino hakoha Zhapu pietsudi ugobur hika chata jase kevika sorota jase nunne sedi nrshur shu sabalegetio no me pubogetsa cross Kruyie Hekrino gakari Ketsakechü tsedi ukitiegenu barli getsa hakoha petego piem pesela sejewe Kahura puturi no hekrino hakoha Zhapu pietsudi ugo tejabu hekehonu vorsagelietse ugo teja ugo gachabu hetse prepete Kruyie koyabazoletje anipu a Jehova heche do putige vi hauri sedi hekresar golari hinyonyo golari nki himejemaloyawe no hekresar kakra hinyo kakra pie Heke huki nitsese, hekor tsotsese, heko kekuotse kasugulan pejiwe. Hakoha me purebu repre te chakhejuda hitinipu.
me purbu te zohu donu juda hiche nipu me purbu te kechie zorugi juda hiche derino hekre sarra hakoha Rugur Kesdi ukubu te Dziesekhrietuo no puge sekem he Julia gatsam yetsdi Ruopfüvinuo usivekeli metsaje Sidi heka hubu ukokal huginu Kephrü sabale hekonni sabale je No mi pupo gatsa crossas chatasdi Yenyo hakohabu useprenori utoutsenori ukavogavepetenori Thekha Tsali teme Thekha Tsali Dziesekhrietuo Thekha pie Khenyo ko hekresar pete sasaje nipu Choroba huri tie kitse haunu satan ne po dobola shosedi heko nyo heko vihako ha heko kinihako ha be besho wadodi huko hukesu wadipu No satan dola ko penne pie uko tsese uko crossje Nipu no ucha ukrie kesho seya kaza mengu hakohari ukel hununu tsepio terwaji. Anipu a Jehovah jorli kesho kidzenu satan do satan har hogonu ukubu tejuda hije. Nipu no sidi hako hakete ke gupi hiko vietsa ke thosdi hiko ke hubu uko kel hununu tejar ngusale muno hiko nyunyo hako ginu Missionary Temiri Peshesabi Hukotsuji. Pastor Dikon Meshiri Kehu Krüta Kevimiri Peshebi Hukotsulasuji. Yeran Nanori Phepe you can ni Krüta Kevimiri Peshebi Hukotsuji. Heshize Zeria Donori, Hifu Hichenio Donori, Dietopuli Kevi Kethose Husuli Kevi Kresara Hakohaginu no Peshebi Hukotsuji. Shidi hega hubu heshet zenidi nipu nurshur shu savoliche hega huki haubu chujedi krodiga jabotsdi nurshur shu voche di kya meje maloywe anipu a Jehovah no chido hega hunu Zhapu tsiketo Pfhe teno chiri hatoga krino chiri Zhapu tsiketo pete jabe tsike shiro hego shigeli kemi hego sutsdi Jedo hekahu kwawe krodibotsdi kahu kakawashe Zhapu Tsali ye no pete ko ngumeje se cross chatasje pete ko bu Ruopfüvinuo ke tom Ruopfüvinuo ke petske pekrokelietsje anbu shiro tie hekahunu tenyume krobo uko kro vodi aizal mizoram no Zhapu Tsali ye reverve Gavoga teno non togo zetulie, Shronyo hakohabu, Pfhe teno Zhapu dogazeti hano, no Kephrü gets Ruopfüvinuo ugotsji, Kephrü hegets, Kenur hegets, Tejabi ugotsji. Me purebu, Chatia chalanu, Kemejie kalho Kemejie tsahije. There is no Kemecha Kemekrobe ugotsji. Me purebu, Mechülho ki sare uvavadi ukroga diga watse hije. Anipu no tie hekahunu Zhapu tsike zebali mu jabitsje. Heko missionary ko luki hakiketio lanlakso no shiri, tezu no shiri, patso no shiri, Pondicherry no shiri, Burma no shiri, Namsai no shiri. Luki hakiketio heletzilia como conoscere no jabe hego missionary ko tsuje ukobu ke vika sir hosedi nipu Zhapu tsapajapa chagatsno uko ke thewa hije ke Dziesekhrietuo Zhapu tsuje nipu no jabe ninyo hako kalhunusdi uko ke vora miebu Yesu Krista sikelie Zhapu khasa pellegele Zhapu khasa Munipu ukoburu kokal huno uko niget sale shidi Kephrü Zhapu tsapajapa chasno jedore he missionary me he temi kulai chaiwe he koze ke perodi Zhapu tsagaze krotoka hupunori no jasdi pete kobu Zhapu tsapajapa chasle gito putti janota gazati hono no jasdi nipu anipu a Jehovah
Heko Tie Kizun Hubazo, Ezla, Heko Gatatsu Chue, He Chatsi Solemoshiri, Mbungu Kemeji Teja Kasasnudin Kihimeja Maloyawe. Tie Hishazanyamia, Manipur Nori Kephuke Budi, Temia Keteke Gi, Keze Shupisue, no Kezeke Vipie, Nyuko Donususuche. Tie Bahuri Kapelemi Kobu, Melime Kuagaze, Kemeji Gazetiano, Tenusho Gazetiano, non Teja, Gashakasan, Kekrokasidi, Yeshazani Meburi, Gezevila, Honiho Piladi, Jesu Christa Kephrü Sidi Lulavoje. Anepu Nkihimeji Maloyawe, no Tie, Kizunu, Tseterhersidi Temeka Krag Mejiaze. Potilago Shudi Temeka Krag Mejiaze. Tenuke Shudi Kesedi Kemejiaze. Relilia Gamotiano, no unto a Hikopatego Zebadi, Hikobutsi, Miedi, Nrashur Shukabagola, Kethejipenseaway. No unto Chedori, Hikumeji Lasimo, Kepuka Nepeteno, Matotsavogato Peteno, and Kekrokasasa and Tajakasadi, Hikobu, Kezen Nuposidi, Jesu Christa Shuligato, no Hikotsepe Quasiti. Hikavika Kuagazlam, Hapa Tegosem Pesesidi, Jesusano. Kerhinipu Nki Amejimalobiawe. Amen.
Zhapu petela nipu chebe jitiu no go Ketherü Kethodie Kephrü tiu bali dajo jodo progetiu liro Daniel Keregenie buononu Kerese Butsigi zayiu liro Kechie go Vilasanuo Stiki Miali Kedinyo Gazau Ntemiko Kayau Shertuo Siro Kemezie Getipuo Shertuo Sus Seyetsgelie Terienonu Siketse Vormozolioce Deri Sekise Ntemiko Lesadaunu Uzatupie Kebago Kelalituo Siro Magesimie Mu Digi Kesiezie Mechülho Mu Miekakra Chatabie Kemiatonu Segelimie Bu Kechakechü Mu Kechakechü Temem Mechülho Sitse a Daniel me hosuru mi ke krigenie par mi puo kerpo hacha mu ke kru lu chatha Sitse linen Khedi Kevireinuo zimho ke thau Puje pozacha mu povitza yapie tigi petzulie sidi pue Kechakechü ritue ke zau zaser sedi die haha puketse IC su putipuo putikenie mu putie Kethodie jiu kemesa temiko keku Mechü Tsali mahako Tshiwadio Sitze bu sie Nchanu volie Daniel Kekilamon Diehago Bekrebie Bazodio Mu Telatiu Vorgemoche Kapie Bazodio Siro Stiki Tsemeagaza Ketherü Khawadi Mha Kepeka Ketshe Khasegetuo Tisoza Niepu Kigenie di Hetepfutuo Petego Deri Nove Nchanu volie di relilie di soza telaunu nzakra ngulie getio la no la chili duo jitiu du nipu zanu maka kesgo ugo di konfugo bu sierdi mako kengusedio
하경국엘리고 우고 디콘 코조부 세디 니부 대제서되어 모스시에 우고 개후 개투부 시에리 부티셀리도 차철레도에 Ketherü Vilasanuo Pheluopfhelie nipu Jehovah nge Kruyie ke Mechü Tsali hego me pupu Ketshe hago apete ko la nipu Phehe je dori nyo ko poti hau hanu nro shokele rabi somona nzem hakengu ke Ketshe hau hanu nyo ko oni di uje hak sepete ko mhogi nipu no zabi mi pu Ketshe saji hego buti hego je ha ha pi nzwadi nro kramo ketache heje de nipu Jehovah hego bu nzem hakengu ke Ketshe hau hanu Dikon he nipu hego ke ho hau kapi nz siso so la ke vika kroke ko pi mi pu Ketshe saji nyo ko oni di ka sepete ko Khri nipu no zasamu homie nipu Jehovah poti hanu let's le modazo shino fasidi nipu Jehovah forgo to so sako ni heko bu kagesa ho hanu nipu heko mipu ketsebu o heko yakeni me sepele ke to rambu zabi ha prom haza kagesa pete ko magisasa nte zabi nipu no ko mipu ketse pe ni pa grasa se ke lo chele che kese ke nyor hedi ma ko pete ko la Jesus anu ke tza chasde we amen. Dziesekhrietuo ukala ke Vilasanuo ke nisedi pete ke lushewe uko nipu ke roshuki ke sapu chidodi uko Bazhakese mohokola marha vorje kacha Dikonu hola nipu ki umeje melovorje mikekra holari kisikinu kapie nipu tsede vokata Thekha Krüomo ronyoli ke yesa mu hausedi ke kholasia ke ngubate mikropo ke yesawade mikau chiri ke yesam molio balio mu hausedi ke kholasia nebu ke yepie uko accountant kam cashier no duishezo kire jenu ke yesanuya mu ke yekese tiunu yepe jiri nye za tulidi kapie ronyolinu kasaji ke tsu sedi ke pesi lasaya mu pie lekatami bunuri jeri pilaledi nipu Zhapunu ke Kruyie ke se niki chasaya mu mhapu sasedi utseprko ki chasasa ke noliro ke kru zepr yemha toche ke bami petebunuri pupu ke tse pieprelidi hanu ke re nipu Zhapu tse ke se utseperte ki chasaya chedo ke hu ka ke washe ronyoli sako ki yelasado unye ko pejeri papie prele che ke su se chasaya vorka za ka chaki hu tiunu u ke hunu Dikon go penudi ke chatsado shike tsalao tse pramiko bu ke revordi ke chanu u Dikon go khoya che ke sedi u tse prapete ke seya ke chati ke ba pengu enoli ke thosenyo Kire associate pastor Kesiezie ko ke sefer enoli vipetunyo sorhie tenyuko ke sefer unyechedo ke Central Baptist ke hunu Pfhe pengu ninu mize ke huje u tsepremego bu ke hu hola chabamu u associate pastor nila chabaje ke se ke pesisya vorkaze nipu janye Pentecost su jaute hadu enoli Ruopfüvinuo Mechülho nichuko ke sefer nipu die se ke zasodo ke pelemiko bu ke chatsebadi ke revor ke nipu ke rashonu Zhapu tsedi tejangu peleje ke se utseprepete ki eshewe nyoko peje Jie Zhapu Tsali Senior C Music Committee kinu renzelio moshe ugo ke batau
Pheluopfhelie Kesiezie bu nipu Dziesekhrietuo Zasetadio Ketherü Kethodie share putiu sela lerbi Vilasanuo petego che lusewe. Te Pfhe che zivi che gra sedi u che Pienyü che so Kideri unisi. Fogatau zalin here. Ugo lesaki me hobaya gaza karbigor na la ngosonu. Che prenumi ebo Dikon Glass senu probagata ibo Sarkim Bay shipoza populiro Jameson Bay Mugor naliro Arlong Voti Borpong igata uko desekiu nunu maldo mepa pengu pecheba getapo nubaya gaza ibo war uko desekinu probaya
hostels utu ukichili di the supervaya mu utu machacheya mu po zalin here kabas hedi butigi buti voda atso bukimi fe clinic born uga gari no Pfhe se ugor na volike vid devo deri mal docker zomolyo getsenu Kerüo kono zhida getsela volike nzida sidi Ruopfüvinuo Kechie no Ruopfüvinuo di se bornan vozagaje Miali hagoha haje ugo mobile seba getsegolero WhatsApp no patashde Pfhe Dzielie idi cha renne zage no hadi du vozagaje Miali hoha atzoe Ketshe Puzemi Ketshe mu Sekhose ugo Garbimie Nanu Miali no Thedzeke pe Sibaya gaza TV no Patasha mu Garbi Anglong Autonomous District no ugo CEM Chief Executive Member so Chief Minister Hiu te Soring Ngudi Punumejeda si po pisase ugo Kruyie gaza Pfhe mu Pukimie Pfhe Shigatayo Senyebu Vodi ugo Pisapi gaza Hilasadi Ketshe se atwa Ketshe lapi ugo Kehunu se mu po Dzehagoha Kapeugo Khedi group nuri a kasa mutemie kakra unumejeri pisase ugo Kruyie gaza Dimapur no zosheri pisaka tsegasa chido lero u phone number bada zhe remeko di pisaka tsebe katsmamalia sala sukosa chisa mu atsoe sukosa punidi hakoha sokari pisak hasba ka tsikiri Zhapu unumejie u Kechakechü pisaka zaga sukula petego pejewe idi pue Ketshe unushos segaje Miali grobode deri hauha unigaje Miali bola Mechülho Unduno Kria gazatui uke Pienyü feri ugo Kevayashe Cheliko kribudi senu uke Pienyü fedie sidi ukipu po Pfhe ki debori Pienyü kawa Kevashe lesze unuchitor deri uke Pienyü fe ham hedi ugo meho mu ugo gosebaya gaza belewe Dziesekhrietuo akrilie Kekhrü Mechülho Gero vodi atso Linliborn ugo Kesiezie leskehuo mohoba Pachamodi ugori Kethodie chutidi la uravorgetu sose lebawe ugo leseki Povo Arunachal nuri meholabaya musunusa ugo mi seba Lelivinio Tejanguzo murgutunio Lelivinio mu Tejanguzo unieliro uniem hato zilidi relidagadio so sala kerde mu uniesunu rugovinio mu Kikruhenio unibunu la ko uniesuchedi leskio mohogedio so jem harvoze Dziesekhrietuo kepele krono kizu petenu ma ungo gaza ministry gobo pubaya supernatural ministry mission Humyazori achedi no supernatural mission no vodi training village ungo thorle
이디 address 거에서 아쳐서 이제 봐야 하고 리로 미처가 소호가자 수시에 웅음하토 처가자 대후가 쇼호가자 소고비에 우고 미니스트리 쳐봐야 우게 후메리카 크라 하고하 웅어 무 하고하메 후디 따 미가후 허저가자 바터 데리 지슈 티키 파라시고 사두키 고리 우고 미디 웅엄하토 츠비하고 기스지 이디 지슈 기가초다 지슈 부가자 게르자 무피에피라 푸자시 Pfhe 데리 존나기누 츠서와카타 자시우시에 자시케 크리포리 카사슬호데 이디 지수에부 지수에 vor가츠티기 웅엄하토카 크라츠조 게시미르 츠베리스조 데리 부어 수비에 하카자우 츠모 모라 쇼다가즈라 테미부 뻗빨레레가돌라 보수 츠가스조 시몰레로 부어 바바도 풀리간자 미닛메티 미츠가스로 웅엄하토고 츠디 미게 지월리비 데리 부어 서고서 츠가조 좀나 후미에 츠가스로가 서고기 뉴고미 부르기 부히지 이게 저부 supernatural 하고하 왜 supernatural 우고 티팅우바 그 조금 뭐가 잘라 supernatural이야. 데리 supernatural 개토에 하고 뭐에 미쳐서 호가자 대후 개쇼 호가자 하고 뭐 데리 하기가 잡아봐 supernatural 개토에 소서 지수 제조 웅엄하토 하고 하비에 티에 우고 렌두 조 무야가 잡고 제게면 주실려 아켈레기 조조베 소고 웅우고 the naturals are more miraculous than the supernaturals 뭐 템미게 두분 히디 미주뇨 반노노 로시아시 그저 아 미리보 베타스네바 테푸미에 끼누노 부시보 뭐 테뉴페 끼누노 부시보 카살레디 케히로 시보 첼레 소 카자베 케니에 첼레 케니오 카자베 디에 첼레 디오 카자베 타타 첼레 타타오 카자베 케르소 첼레 케르소 카자베 샤케니에 첼레 이디 보가죠 In the course of the third week of development, neurulation occurs. At that time, the foundation for the central nervous system is laid. The neural groove is formed, closing from the center to the sides. At the sides, small bumps called somicine can be seen. The neural groove becomes the neural tube, which layer forms, for example, spinal cord and brain. Those cells later become the neural networks, which enable us to think. In the fourth week of development, this process is almost complete. The embryo is still in the amnion, which is filled with amniotic fluid that has numerous functions. The optic placodes, which are the basis for the inner ear, can be seen. And the heart is already pumping blood through the intra-embryonic blood vessels.
The yolk sac and the body stalk continue to nourish the embryo. The chorion is the outer membrane and is connected to the body stalk. The chorionic villi are surrounded by maternal blood. This allows them to carry nutrients to the embryo and nourish it. We'll see more on this later. During the fourth week, 3 pairs of pharyngeal arches appear. In addition, the upper limb buds are visible first, followed by the lower limb buds. The embryo is now curved in a C shape. The caudal eminence is tail-like in shape. The somites, which give rise to the cells forming the skeletal muscles and components of the skin, among other things, can still be identified. The embryo continues to grow rapidly, measuring approximately 4 to 5 millimeters by the end of the 4th week. The lens placodes and olfactory pits are formed. The later arms and hands, as well as legs and feet, can be already well identified. The hands will develop from paddles to separate fingers by the 8th week. The embryo is about 23 millimeters long by the middle of the 8th week. The legs will not lose their webbed feet until a few days after the hands. Embryogenesis turns into fetogenesis in the 9th week, and in the 3rd month, that is, from the 12th week on, the fetus already has a human-like appearance. The eyelids are closed. The skin is translucent. In the following weeks, the fetus grows and the ossification of the fetal skeleton takes place, so that the bones are clearly visible on ultrasound images by the 16th week. In addition, the body is completely covered with downy lanugo hairs, which help, among other things, to keep the vernix secreted by dedicated cells on the skin. The vernix protects the skin from direct contact with the amniotic fluid. From about the 18th week, the mother can feel the baby's movements. In addition, the sucking reflex has already been established. By the 28th week, the hair on the head, eyebrows, and eyelashes continue to grow. In addition, the eyes open. The fetus gains a lot of mass in the last few months, and the lanugo hairs and the vernix gradually fade away. It is also slowly getting tighter and tighter in mom's belly. At first, the fetus is supplied by the body stalk and yolk sac, but then more and more by the umbilical cord and placenta. Since the fetus possesses both the DNA of the mother and of the father, the blood of the fetus must not mix with the blood of the mother. The placenta is responsible for this. It is responsible for the exchange of substances between mother and fetus. The chorionic villi, which were previously completely distributed over the chorion, have regressed to other parts of the uterus. The remaining villi are part of the placenta. Maternal blood, rich in oxygen and nutrients, enters the intervillous space via the arteries. Veins carry away the oxygen and nutrient-poor blood. One cell
no urhipa teu bagaza ungo gaza sheri ungo sala ugo ungo bagaza gowa ha고세 ke mezuseliro ungo Khruomo hauzo ke mo make krika krabasa ap mogi rachaba ke organs ke kri ke ko serhi dia ba ke ko to no ha ipuzo hakoha ungo ke sheri ungo temi siedalero ungo sebaya de riba ke zuwe ungo ko Ketshe chalidi mirror chalemoda mirhole modalero po bieselero meleba gaza po mele zavale shia mirro zavale po mitzkruvale sepim hakaza chabaya ogwa vimos rodi papa techalivi papa techumukilivi ke yukenche ke Diekepu haiba gaza ungo gaza sheri ungo uke Phenyü Pfhe mato deri ugo ke tatshulero ma ungo gaza gopie ungo moda krie moda mu ungo motor gaza go bie ungo torze chidaya ungo gaza sheri ungo gaza usa Jesu Christa ki jahanu vorga zozo. Podze tubie dieleke vi idi tuga zozo. Kakrami dienu gospel. Mu ugo kinha katolisa pragatsufa nunu po ugo silide. Jesu ha uke Phenyü Pfhe keku mu uke Phenyü Pfhe masiu. Porque vi tou, porque si tou, kabie ugo chese. Ki jahanu vor, temi me vidilhu, temi zedilhu, temi ketsago che, temi ketsago che, idi ugo beta. Sidi ugo ke la legedola cruz gipfe, puziepe kushe. Siedadi pukrua dari pur hilaside, susa pelegeli mie thoda ese. Pu pelegeli mie kalageli nguli tuše. Ungo ke sheri, ungo ke je. Ti sonhia ke pubari zadudo metsi ke pubari hoha ungo si bagaje. Dari potsale pasule molero tadze bumhi tadze ke we bumhi di ernawaya Bible verse iposa Christian ba mososilero Rome ko se mepapuno Siri chewe tazo Nukemo, uke Phenyü Pfhe ke mie to, po bagaze tasade. So tazo, mu shedze ke sigo Zhapu ya. So Jesu Christa ke peleginu, ke Phenyü Pfhe ke mie to e pelege tse kegi, warya ka zau, siro ke hubari ke krilelo. Temye pete pumade, mu uke Phenyü Pfhe za Yezu zole mode. Siri Christa Jisue Ragalia docha kasaginu puongu ke me jelawe puom machamodi mietolia. Mietolia kata dia hawalero. Kakami dienolero righteousness. Mupota uke Phenyü Pfhe mhojanu putu dakaja. Ugo Christa pelele kata ke. Uke Phenyü Pfhe mhojanu putubade. Uke Phenyü Pfhe ugo se
kemia thomie dikebade ke phuma mofa ke phuma meche deri ukopie kemia thomie dikegada ungo ge zsheri ungo Krista pelle da ge zla je Krista Ruopfüvinuo sidi uzedo daliro Kruyie ubu ke phuma rtselia kemia thoga lu uni unume ku volia ukor vesu sepe jezuzo humietar liza humietar krisa deri uke penyu fake krie kinha mirino mi jonyo fa punyo yo sakim yo teze zavadi pokasme baga tsgem hidi uke penyu feri ukribe skem higaza no bazo sala uko Kephrü nilia Kechhe Dziesekhrietuo unululia soko sia como Mechü Tsali shedare Khruomo gradi sizia deri uko laliro uke merepo nili dewe uchbie ubunu ke phuma zakrangul hodagaja ungo ge zhe ungo te xie uni ge zhe ge duri o ke phuma go bie uni ge zmodi bo Krista uhiu ka bie uch suwa ge dao Noudi zakrabie uch ge dur bizo Krista sili ge mogala liro uni ge zhe Tezoker gorse uni ketsudun here. Ori buo kepuma gose puni ketsudo. Deri kepeleme golawe uni ketsusalode. Kekilamona Kesienu Kevireinuo Bazhakese. Uko kehu hasla haulero Kristamo. Mu tigi ke di the kingdom of God Pheluopfhelie bade tigi ke hu kingdom of God haulero teshelar bi bubamo tie ki jeno bagatski sedede sala ugo miki kri di husuze ukini miki kri Rakamo uki liemo deri Krista nigada Romgo tetanu pugaja niego Krista ze garhedo si uki nie Krista viego pe tebie u ze gazado si tolese die tiki je hamakere pe te we Krista ze kazadi musa. Deri we Krista medi suko sile modalioro rakabie hakazau chwalivi. Uki lebiem hakazau chwalivi. Ukampiem hakazau chwalivi. Sidi Krista ki ni se uchaka sokopie usieda de suado. Krista sili di si kachakal hunu votalirosa karhanya kacha kelhubade. Uke penyufa ke dinu ukol hubada kachala. Mu uke penyufa kitu memona uke penyufa nyonyo chakatala. Krista bu ujiriu chakatala. Uko miki kridi lusaja. Krista sigo me mie donovodi luvadi mie bu u se kriga to sile moda ga to she we Krista Zhapu chba mode uke lunu ugo Krista hiu tabie mi kieso si baga to mesewe hadzagi Arunachal mikrobo ugo lesiki Bazhakese tsunu kesarago Kerdi
zappengu suru ugo zeba ugo ze Kethodie se perbaga tipo no dilike viha ungo ga share ungole dilike viha mi je zemole tigi zele ka ta ge to zemole ka la ge le ge to zele ke puma zemo ke mi to zele muki derivishi idi so ke puvo zki ugo miebo ke tsogeja dishuro 하고 시를 먹게 저거 기다다 이디 아껴줘 아슬라 시리가 먹고 뱃대 가다죠 우고 게메 크리에 살라노 히고리 히고는데디 워디 뉴고라누 뉴고 바타바야레 뭐 하우츠 모르셔데레 게후 토아 가사 토홀 할레 이디 우고 기쁘셔 뭐 그사스요 개조바게 조서 우고리 우고토 우고 개조 페라 서비 세임 히에바데 개테고바데 나디누 루바데 시디 운누메 지엘레모다 우미즈크르레모다 미알라 운누메 차레모다 레로 기데보리 크리스타 휘 크리스타케 디누바시 우가 좁혀서 모셔. 우고슬라 TM 하토게 뒤에 보치디 데스키 보고 카비고 도누바 데스키 보고 아르나찰 파소자디바 데스키 보고 파소 키몽강고르 나누바 버마노노 니주미 디엘레디 파소 나누 우고 데스키 오누 프바 Diekepu se pathakecha se hupuki kuzedi Burma chatie Noudi machba vizovolia ko namsainba chi joivo patsono badi Burma minyo ko mahwa uko sizogomo liatoka kra kazachidi ubunu nipu zapuchbaya wo Burma nori 하고 하펜메디 딜리케뷰 빠타몰레로 빠타레스 그저 티부 노르루바 아르나찰노 시리 카비 미키즈노 시리 게후키 처저리 카다도 모츠 자푸스 그저 테리 카바데 데리 레스키 펜멜리디 자푸스 그저 미포리 칼레쇼 살라 우고 마케비 치즈도 미카크라 자케르 자보 카스 바게 좀 호리 마카스바야 수고 하베테보 뉴뉴하고 하 접해봐요 니 부부 잡에 우게 후치디 우누시에 츠베 크라스 케크리에 츠베니스 겐니비에 우츠사스 크리스탄 누네우세 우츠사스 이 우어 게제케레디 니부 자부셔케 니부 부자비에 떼고 저길려 저리 Diekepu Phehe mo Kephrü Phehe Thekha Tsali Krüta Niebu la share putisela liro Tsali khu yethenya pu Ke
你写的不的，你不是不吃个是白的，白结尾，如果个是的，吃个茶，说是这里大多，个白牛粉你不，鸡肉如果吃是个这，Diekepu Dino ugo tsukesa susidi ukepejo faki umeje malolie unun ke kiri baro susidi nipuze ke nupulidi ke hubu potala tsili dobe Yeko pete ngumezimo rugoze de gaza ke pienju ke faga masaga ripo Jehova Ketshe ke vi ngu ke meje kola hiko ke theje pensia Bazhakese hiko zebadi uri ke kri ke chanono japi hiko tsike sokola hiko nidi nzacheawe no hiko zebadi hiko Krüta Kethodie no hiko tsike Ketshe no Yeko Rotsusukecha, Yeko Krüksikecha, Hawalari, Yoko, Ketheje Biensiabe, Yipu Uriga Krikatan known to Yoko Zelerdi, Ntejapi, Yoko Tsuketsagola, Yeko Nidi Nzatsea, Yipu Bahushri Noudi Krista, Sedi, Yoko Tsusukecha. Che patau gino io corso se che c'è anipu pejive non tuo zojurdi io co che pumala jere se che c'è haha io co lepie io co ngoli ro mapuo che krabada che c'è io co bor ka che salasace che masapu no yiko Kechie no yiko nge mezie ha zat thor Kechie yiko bu rekramata hi dari yiko bu ha ko lepesu lepechdi yiko nu mezie yiko mhidze krupali ketuo no ngu mejidi yiko mi pu Kechie Krüomo yiko tsuje ani pu babudo hala yiko Ketheje pensia Yeko ke hutsili liro UNESCO team ko vordi yeko zedi ke pekrodi Zhapu chilabotio no hanuri yeko zebadi yeko Krüsche ani pu chiu siro no chido babudo hanu yeko zelerdi yeko mya puribu nke khie ntajao ha lieli modi prakata mya chita hiche deri Yoko bung ke kir kradi no yoko kia geche no yoko pusu tsuse geche hahar kradi nteje salichi ma pette gola ke teje piensdi ke ko ke se chai ho te cherabori nkino ke bor ngu ke meje ke Kruo Yesu Krista ngu ke meje bu pette go zeti lu Krista zanu chasiawe amen